Ćao drage moje, dobrodošle u još jedan video. Ovo smo danas radili. Danas se osjećam kao Barbie. Tako sam se digla i takav mi je dan. I tako se osjećam danas i tako sam se našminkala danas. Ako vam se sviđa ovaj make-up izgled koji smo danas napravili, nastavite gledati ovaj video. I ne zaboravite se pretplatiti na kanal, lajkat video, pišite komentare slobodno i zapratite me na Instagram AnaMarijaST09. Ja sad idem na posao, a vi nastavite gledati. Ćao, vidimo se! I krećemo. Prvo koristimo L'Oreal Infallible puder, nijansa je 290 i lagano ga u točkicama stavljamo na lice. Prije sam s ruke direktno na četkicu stavljala, ali ovako nekako mi na svim mistima bude nekako ravnomjerno pudera i bude lipše. I tu je Real Technique četkica, super četkica za blendanje, stvarno top. I to sve skupa blendamo. Usput ovaj L'Oreal Infallible puder, on je po meni nekakva kopija Estee Lauder Double Wear pudera. Dosta su mat, a nisu praškasti, onaj suhi finish da ostavljaju i dosta dugo traju na licu. Super su za masnu kožu. I nakon toga sve blendamo sa spužvicom, da spužvica upije višak i da to sve izjednači. Sada slijedi Maybelline korektor. Ovaj korektor koristim kada radim šminku blažu. Ovo je po meni blaža šminka za svaki dan. I to samo na područje ispod očiju danas. Volim da mi je područje oko očiju dosta svjetlije od ostatka lica. Noel četkica. Super četkica i to blendamo. Sada ćemo područje ispod očiju setirati sa Wet n Wild ovom paleticom za konturiranje i BH Cosmetics četkica. Super su im i četkice i palete, stvarno su im odlične. Uzimamo ovaj banana puder i četkicom ga u tankom sloju nanosimo ispod očiju. Odlično setira. Ostatak lica setiramo Rimmelovim Stay Matte puderom u kamenu i Noel velikom četkicom. Sada uzimamo tamnu nijansu iz Wet n Wild palete za konture. Ja znam da je ovo četkica za kremaste teksture, ali ovo mi je najdraža četkica za nanošenje bronzera ili općenito za radi konture. I lagano nježnom rukom nanosimo na obraze, odnosno na mjesta koja želimo konturirati. U mene su to obrazi, čelo, ispod brade, cijela vilica. Make Up Revolution highlighter i BH Cosmetics četkica koja je šporka. I stavljamo highlighter. Ovaj highlighter mi je super i Aurin iz palete one Marija Žeželj i nemam potrebe za drugim da mijenjam. I to lagano nanosimo na područje ispod oka. Sad slijedi trik. Uzmete četkicu, rukama je spljoštite
i lagano nanesete, konturirate nos sa tamnijom nijansom, bronzerom, čime želite, sjenilom, nebitno. Meni je ovaj način konturiranja najdraži, najprirodnije mi izgleda i nekako sam navikla tako konturirati nos. I obavezno ispod usta. Slijedi rumenilo, Catrice rumenilo. Za njega sam vam već govorila i Jebelin četkica. Vidjet ćete sad pogledajte ovo, znači ovo je divota od rumenila. To tako prirodno izgleda na licu. Ja ne znam što je meni s glasom, ja sam izgubila glas. Moj glas nije inače ovakav. I lagano nanosimo na obraze i blendamo put vanka, šta ostane. I slijedi paleta koja je naravno zamrljana. Cila BH Cosmetics Hanging in Hawaii paleta. Super paleta, vidi se da sam je već skoro cilu potrošila. I uzimamo jednu nijansu smeđu, odnosno par nijansi tamniju od naše boje lica i stavljam malo poviše svog prirodnog pregiba oka s malom četkicom za blendanje. Nakon toga uzimam malo veću četkicu i blendam put gore. Na taj način podižem svoj kapak. Sada uzimamo rozo sjenilo i fluffy manju četkicu, isto BH Cosmetics je u ovom slučaju, i stavljamo ga na cijeli kapak. Stavit ćete ga onoliko koliko želite da vam bude jako sjenilo. Ja ću ga staviti malo više, želim da mi bude kapak više posvjetljen. Sada uzimamo tamniju rozu, ona je malo hladna roza, iz palete i stavljamo na rub oka i lagano ćemo unositi put unutra i blendamo. Stavljat ćete nijanse onoliko koji intenzitet boje želite. Ali sve što vučem put unutra, to je samo ostatak što je ostalo na četkici. Isto tako radimo na donjem kapku, na vanjski dio kapka. Stavljamo istu nijansu i spajamo sa gornjim dijelom. I sada uzimamo jednu četkicu čistu za blendanje, malo veću, i sve to skupa izblendamo. Sve ovo što blendamo s velikom četkicom, to je čista četkica, nema ništa proizvoda na sebi. Sad stavljamo Essensi bijelu olovku, ovo mi je super olovka. Ne volim one masne što se otvaraju. Malo je od ruku, uvijek prođem da je ugrijen i stavljamo je na donji dio, odnosno na vodenu liniju, na donji dio kapka. Bijela olovka će vam uvijek dati svježinu. Bijela olovka, bež olovka, to su boje koje će vam uvijek dati svježinu kada ste najumorniji. I uzimamo
svijetlu rozikastu nijansu iz palete i stavljamo na prednji dio kavka. Također daje svježinu i lipo je vidjeti. I slobodno možete malo potegnuti kistom i prema gore i put dole. I stavljamo maskaru. Ovo je L'Orealova maskara. Ova maskara mi je savršena. Stvarno mi je draga, ali ima jednu veliku manu. To je brzo se suši. Ona se stvarno nakon 10-ak dana već počne sušiti. Ali je savršena i uporno je kupujem. I svaki put se naljutim na sebe, ali radije će kupiti svako 15-ak dana. Pogledajte u jednom sloju kako ona trepavice izvuče. Rijetko koja maskara tako izvuče trepavice. I bez uvijača i bez ičega. Znači kada uvijate trepavice, moj savjet vam je stavite ogledalo točno ispod sebe, ispod brade i tako ih uvijajte. Tako ćete najbolje vidjeti svoj korijen i od korijena put gore. Prelazimo na usne. Olovka je Wet n Wild smeđa olovka. Usne želim malo iskonturirati, malo veće da budu. Znači sa strane iscrtam normalno svoju liniju kako je, a gornji dio i donji dio usne mrvicu priđem. I sa strane rubove uvijek potamnim. I sredinu usne, gornje i donje, iznutra prema vanka. I to daje efekat većih usana. Da. Malo da sam zaboravila pokazati. Ovo je ruž za usne, tekući, V7 marka. Ja je u Bipe kupim, ne znam gdje je drugo ima, nisam je viđala. To je baš pinki nijansa i stavljamo je na cijelu usnu, znači i preko olovke. I onda mrvicu ponovimo olovku sa strane i gornji dio i donji dio. I sad sam uzela L'Orealov isto rozi ruž, samo iz razloga što je onaj tekući ruž dosta suh, ovaj ga onda malo mekša da mi se ne lijepe usne. I to prstima izblendamo. I to je to. Nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro. Ćao!